ҳунарпешаи маҳбуби шинохтаи театру кино Мариам Исоева давоми фаъолияти худ дар намоишномаҳои гуногун нақши модарро офаридааст ва меҳрубонию бузурги модарро бо маҳорати баланд нишон додааст. Ба ҳисоби нақшҳои ӯ боз симои як модари дигар зам шуд. Мариам Исоева мегӯяд нақши навбатиаш дар намоишномаи Дили модар аз модароне ки қаблан боз дидааст ба куллӣ фарқ мекунад, чаро ки дар ин намоишнома ӯ ҷасорат ва ҷонфидоии модарро нишон медиҳад. Новбаҳс аз хатару таҳдидҳо фарзанди гумроҳи худро миёни ифротиён меҷӯяд. مادر فقط دل دارد. آن دل برای فرزندش می باشد. دل مادر این فرزند است. هستی وی فرزند است. гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ аз проблемаҳои доғи рӯз аст ва ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. мутаассифона садҳо нафар аз кишварҳои гуногуни олам ба доми ифротиён афтида шомили гурӯҳҳои тундрав мешаванд. нақши яктан аз ин ҷавонони фиребхӯрдаро дар намоишномаи Дили модар ҳунарпеша Аъзам Розиқов мебозад. آنها نمیخواهند که خودشان را انفجار کنند، اما یک عقیده های دارند که یک کمک بویی از ندیدن فرهنگ، ندیدن تاریخ و ندیدن درک نکردن جامعه امروزه هست. толори театри лоҳутӣ пур аз тамошобин буд, зеро ин намоишномаи тоза тавлид ки доғи рӯз аст касеро бетараф гузошта наметавонад. خیلی خرسندی بخش است که چنین برنامه‌ها و چنین اثرها به صحنه مانده می‌شود. فکر می‌کنم برای جوانان یک تحصیلی مثبتی خوش رو میرساند، به مردم میرساند که راهی درست، راهی راست کدام طرف است، راهی منفی کدام طرف. ما باید در همه حالت هوشیار باشیم، در همه حالت باید ما غمخوار پدر و مادر، غمخوار میهن عزیزمان باشیم. این نمایشنامه وادار می‌سازد که پیش از همه باز هم کوشش نمایند که با دانش باشند، زیرک باشند و زیرکی سیاسی خود را از دست ندهند. ما باید در زیر قنات پیشوای ملت استوار باشیم و دائما بهر آبادی کشور، بهر گلگل شکوفی وطن بیشتاسای ما تاجیکستان سهمگذار باشیم. воқеан ҳам пешниҳоди чунин намоишнома ки дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ рӯи саҳна омадааст иқдоми саривақтӣ аз ҷониби таҳиягарон аст. ҳунарпеша Қурбони Собир спектакли Дили модарро аз рӯи достони давлати дини ниҳонӣ ба саҳна гузоштааст. ҳайати ҳунармандон нақшҳои мусбиву манфиро бо маҳорати баланд бозиданд. таҳияи асари саҳнавӣ бори дигар аз он дарак медиҳад ки терроризму ифротгароӣ роҳи фиреб аст ва бар зидди он ҷомеа бояд дар муттаҳидӣ мубориза барад.